Saya mau tanya ya, kalau seumpama saya lapor polisi itu ya, kalau diperpanjang itu kasusnya gimana ya? Karena kalau saya lapor polisi pasti ke atas nih, terus dia tanya, kamu mau terus apa mau gimana gitu. Karena bos saya ini dia itu udah sering main tangan gitu. Kan saya udah pernah lapor sama dia, sama polisi. Terus? Saya itu sebenarnya masih bertahan. Suaramu putus-putus Mbak, saya nggak dengar Mbak. Suaramu putus-putus, saya nggak dengar. Saya nggak dengar suaramu Mbak. Saya nggak dengar suaramu. Saya nggak dengar suaramu. Bu, tolong ada Polisi naik. Polisi naik. Polisi naik. 跟住咧，佢過嚟，佢要做嘢，佢去知佢用嗰啲冇控咧而嘅，好似流立地咁樣。跟住咧，幾點到啊？啱啦。Nggak ngerti ya? Cecenya dipukul, sekarang ada polisi naik. 佢啱啱翻嚟。唔係。佢一路都喺度。佢喺度休息時間。你喺邊個位啊？佢喺嗰度咯。跟住咧，佢叫我朋友。叫我朋友過嚟，佢話幫我攞個屋企嘅我嚟去啦。跟住問我係啊，叫我。跟住咧，佢要慢慢咧，佢叫我小朋友你上床唞唞先。跟住咧，佢叫佢Lagi manggil polisi Mbak. Sebentar ya, sabar ya. Sabar. 你幫我攞埋嘢㗎咯，跟住我問佢即係話你食緊早餐喎，你同老闆講啦，食早餐先咁樣啊。佢唔係佢係話，咁你咩事嗰啲啊？我問佢，你食緊早餐㗎嘛？跟住佢有啲佢鬧啦，跟住煮好辛苦，我再去。佢鬧咧，成日鬧你哋。係啊，成日鬧你哋。得一個小朋友啫嘛，係嘛？兩個。另一個咧？翻咗。睇呢個小朋友 OK。我呢度。你咧？6年。係啦。兩個小朋友幾多歲啊？我一個9歲，一個10年。Oh, 2 cece. Ada 2 cece. 簽咩？兩個都有。係。哦。即係呢佢嘅要求咧，其實佢講嗰個人幾多啫？即係開頭咧就係你食緊佢自己波西就喺廳度，跟住就嗌佢攞嘢。咁你就同我講。我係只講繼續食早餐，跟住攞完嘢啦，佢嗌嚟煮飯食早餐。兼職我又叫佢去播，我驚我唔出聲，跟住佢就嗌你啊！佢唔嗌，佢好人㗎，佢唔係鬥地㗎。跟住咧，佢叫佢咩？叫佢，跟住我冇佢，跟住佢叫我買嘢，我咪話出嚟食緊早餐。跟住接過嚟咧，你咩食到食錯咩？覺啦，我咪咁諗㗎。唔係，佢講嗰啲話咧，你問佢。跟住就係咁鬧你啦，因為你講咗一句。我話做咩？我講食早餐先嘅噃，唔係咁交過嚟。點會食？你諗下，我哋兩個工人食緊早餐，點解一個人可以買嘢啊？係咪？其實我哋做幾點6點呢啲抵到食，我哋請佢做工。2 cece. 2 Mbak. 跟住就係咁鬧你啦。係啊，我哋跟住係我咧同佢嗌交。跟住咧有冇？有。
即係我用手阿 Sir 我係手用手板，你冇揀係冇揀咁樣黑你白面喎，跟住係啊佢咁啊啲嘢咁樣，佢想差字個唔係做真係佢叫佢嘛，跟住我話。你得咁啱咧就啱啱老婆都啲人長喺度嘅，咁咧佢咧就喺個廳度就想Itu loh, ini sing nesu loh. Ada orang yang cari untung saja dari konten masalah orang. Yang punya masalah telepon kue melo-melo. Ya sak karepe to. Kuwi sapa kuwi? Penyusupe masuk iki. Wong kamu temanmu sendiri yang gawe konten lho. Kamu sendiri lo ngontenin aibnya orang. Kamu kira saya nggak tahu siapa kamu? Pahlawanmu iki lho yang ngonten aibe wong lebih nemen. Ketok raine. Dia itu loh temennya itu. Satu geng. Dia selalu komennya kayak gitu memang iya. Itu loh temennya dia sendiri itu yang ngono kuwi bongkar aib wong. Iya, dhek golek sensasi. Ya ini apa Nadira kono diblok rek kuwi rek. Kepanasan dhek. Soalnya kontennya bose dhek pahlawan dhek kan wis mlesek. Wis mlesek wisan. Ini bahas tentang mbaknya yang dipukul majikan. Ada polisi. Saya dijadikan saksi di telepon. Jadi kobongan deh. Soalnya bosnya deh wis mlesek saiki. Jungkel karena nyungkir. Iya tak suruh si itu apa ya? Ngeblok wisan. Dia itu nggak bisa bahagia saat orang lain bahagia, nggak iso. Indonesia terlalu besar untuk dikuasai oleh bosmu, oleh pahlawanmu saja. Indonesia terlalu besar. Krungu. Indonesia terlalu besar. Bosmu wes duwe perusahaan ngono lho. Yang lainnya jangan telepon dulu ya teman-teman ya.佢有嗰個之前嗰個時間喺度，咁啊大家就大事化小啦，係咪？即係始終咧同間屋啊嗰隻，咁而家呢個情況咧就係嗱，佢就有同我講，雙方當時有嗰隻眼嘅，都有啲手腳咁，腳冇嘅，有啲手部嗰啲計啊咁樣去。咁我就想了解翻，究竟今次呢件事會好似上次咁即時嚟嘅，定係佢想話喂？咁啊，大家一齊翻去咯，咁樣睇下我睇唔睇閉路電視先啦，係咪？但係你幫我問下佢，因為始終大家女性，再加上我諗佢都應該係話俾你聽，佢真實嗰個唔係，可能佢話我。Iya nggak seneng tapi dia mlebu di kene. 你幫我問下佢話。唔會㗎，唔會唔做，同埋唔會，因為我關中間就係識聽。咁你後邊點啊？喺你啲老闆。咁老闆唔會因為你跟住佢，呢啲係佢哋嘅事㗎，我哋都係跟住佢。我話呢件事，呢件事。哦，呢件事我要問佢。你覺得？冇事。咁你做呢件咯？我咧係我安全，所以我報警。係我知道。知道。我咧肉手咧，點樣講都錯嘅。肉手係唔啱嘅，我去隻，我唔係第一次。之前嗰次我出現有日咧，你哋聽到佢嗰啲網住嘅，有時可能我哋佢話你有即係長次用手應該同Betul, ini lagi ngomong majikan, polisi sama mbaknya yang dipukul. Oh, 咁你問下你個信得個僱主，你同你傾下啦，係俾個身份證我，係你攞埋身份證，我嘅身份證你都要即係你講報警啦。係啊，一層房，唔會。Sabar ya, sabar.
Yang lainnya jangan telepon dulu ya teman-teman ya.唔係睇佢個意願，睇下係想繼續完埋張 contract。我知，咁就可能想完埋張 contract，咁就出上嚟咁樣轉啦。想另一個方案就係我哋帶丈夫翻差館，咁就拉佢就啱啱講下。跟住之後會點咧？就要攞啲文件，咁啊攞份口供，跟住之後會上 call 上法庭啦要。咁就即係姐姐都上。係啦，都要咁啊睇個姐姐個意願，可能有冇影響佢喺香港工作啊？會有個都有揾，如果真係入罪，即係都有揾大家。啲姐姐都會有，係啊會影響喺香港工作。都會啦，因為嗰啲好後期嘅嘢啊，拎唔到嘅。咁睇下點樣對點樣嘅。Tapi kalau sampai keluar itu visanya juga bahaya dia mbaknya kalau nggak punya visa. 即係對弟弟我早嘢係讀我可以早嘢開始。姐姐本身表現都 OK 㗎。梗係啦，10年嘅啦，係係咯，呢個大家 friend 搭咁介紹。係啊。佢張嘢有冇去到幾時？去到8月月尾。而家俾個 agent 跟當係。會唔會再續㗎？我做咁如果再續，你都係要傾下點樣去。即係會影響佢做嘢嘅，兩頭嘅。